Toho, doing good, going upstream, lăn tòa ti chỉ lệ căng người uy, thì tôi truy lão, lăn chỉ biết truy kẹt chỉ lệ truy lão, thì khi xoa, anh ấy ao lăn bà lúc với lại chạy thì khi quán, để amo wa kêu going upstream. Ai cho ho, chẳng chỉ quan tới kỳ tinh nó để bài vào con người kén, chỉ là bài cho con, và dùng hút bún sim con người hòa, chẳng chỉ và bún chỉ dùng chỉ để hút bún sim con người hòa, thà là và liam chỉ để Pali bún người kén. Abhitarita kalyane papang citang nivaraye. Dandam hi karuto punyang papasmin ramati mano. Chỉ cầu si hút vun sim công trở lại hòa vắt chạm abhitarita kalyane khoai cho ho make haste in doing good. Papa citang nivaraye, and we learn a sim cho biết chăm co. Dandam hi karoto punyang papasmin ramati mano. Luna si bu co le sim si enya itao thì là sao mình so sánh chẳng có thọ phát hú. Lúc bằng nhập phúc ý cái chơi thọ mọi người, rồi lúc lắng xiao khoa, tòa đi bằng kinh lúc tòa chăm thằng xiao qua hàng, chế chăm thằng xiao ba hàng, cái ta xiao có qua bà mama ăn choa hu, cái ta xiao ăn lê khoa, lúc lắng trai khoa bố, ta tiếng con à, chỉ khoa chỉว่า mama 本是养到我mẹ到我，有当时那是好的事情也好，有当時無好的事唔得定下裏本。这类物件 mind delights in evil 平常人的心常常愛起啲垃圾嘅位，愛想得無想。第二條，八方皆菩薩計啦，那當計啦得punang，那當hi candang計啦得。Duko papa saucayo. Should a person commit evil, he should not do it again and again. Nasi lulang ubat cho cho ok. Yao kin là thiện, tạ break. Thằng con vô yao kin là, cu cho chỉ tao vô yao kin, cu cho chỉ tao vô yao kin. He should not find pleasure therein. Thằng con lau jua, cho chế ok vô yao kin lau jua. Painful is the accumulation of evil. Thì impon sila mhui hành động thì chính ra khó. Thì quay chỗ tiêu lộ tế ghét chính ra chế tạo suy bạ trình ní. Lúc là thì chỗ chặt cao tiêu lúc lắng xiang khoan dọa cú lúc tỏa đi hàm bệnh. Mình sẽ có là thì cái chiêu chăm tiêu thả choa nhà ăn đôi thả si. Là thì tế ghét á. Là thì giá tô thì thái lệ bạc là thì tìm họ cao chả lúc lắng xiao khoa lúc lắng gạ khá tế phối chính là cao tại vì lúc giá chỉ lệ tô chi thảo tô lại quả lệ khá tế phối nó chỉ chun lệ quả khi lại lâu lúc lắng sai khoa anh vậy ạ anh chỉ lệ thì bà lúc bộ ta cho xíu khó chả qua chân chính là chỉ lúc tòa thì cái suy chập trình ý lắng chân thì thái thì quả luôn tháiแล้วมันก็ช่วยอยู่ห้องได้ก็ผ่องที่ไหลก็มันก็อีกก็ถ่ายแต่มันก็ผลผ่องที่แล้วก็แซ่หูแล้วก็ถ่ายดูหลังใช้ขวาจิ้มจ้าข้อบุดากองปุญญังเจปุริสาไกราทิตังปุญญังตังหิจันดังไกราเธSuko punya saucayo. Gawe lang. Should a person perform good, gawe lang kulat ay choho.
He should do it again. ก็以後做好了，ทุสิติ做，一個無夠耐，無夠曬，無夠特日愛做。He should find pleasure therein, for blissful is the accumulation of good. 那是因本好嘅是真正大嘅快樂，而你都會記這條好出世到天頂越久。咁若是5條10條都能算看，出世啲天頂，一個天頂過一個天頂，是真正10分的快樂。人啲好，你啲笑；人啲苦，人啲無通食，你點大項有。And then 未來落來出世，好你家不得來嘅時，落本落來出世，不掉嘅時落來脫離這個苦，你是真正教嘅人。所以今日有人來聽這個了，人較骨力做。較骨力做啦，因本扣，一滴扣。有人講，哎呀，我無錢啦，要安怎做好？我逐個不管是講，唔是摕錢來做好。看到一個老阿姆要過街路，就70步要過街路，你敢行去阿姆來我看你過，安尼睇下行一個平安的路，車坐摩托車過坐，你安尼又是保險。你看，若是去裝個房，你看一隻魚大啲水池，你抓一個物件，好，hand伊起來，成日講伊起來，互伊大一沙個地，你保死，這個教了就是好。所以我落來，我要講先，那個是個蘇達有一日忽解到地刷啲一個所在，ยัง無掂伊用手拗咧刷。交這個境界，講你古時你看這個沙大啲話境界較濟，也是塗骹的沙較濟。大家咧會想講，Reverend Sir，這個沙大啲咧境界是真正少塗骹啦，真正濟。像安尼世間3項，頭一項人也是紅光。漸注意要做好誒，上較這個沙大我的境界，無啥愛做好誒，上個塗骹的沙安尼濟。所以有人看去倒落，有個人啊，叫伊來聽經，伊唔愛；有個人你叫伊來，聽到經，伊講到經來無歡喜咯。自己甲毋講這個無影無啥誒話。失敗經不當講真正白，有一日暗暝，一個翁公落來問不當my Lord，我頂昨暝路講赤白講啊，安怎樣是做好，了安怎樣叫做真正平安。如講下我聽這38項，這個是大人這結上經，但係我人通啊翁公要知，安怎樣人失敗。頭一句不得講下面，你看到了一個人，若是講聽到講來去聽經，還是講經，還是你開人啲念經，伊認真伊咩？伊講這個，你剛剛開這個物件，我聽了我忘幾慘，伊認他嘛，伊認活活。頭一句若不得講，你看世間嘅人若是認活活。這個人是失敗，無聽到即時伊也袂過，伊好嘅功德也袂了，嗰一時落去就要落苦嘅所在了。所以，若是倒頭邊呢，就啲對經，對即種愛聽，下面愛聽，留咗愛聽，這個人有善根。特別伊善根有力無力，我唔敢講。特別有個人聽了，伊愛對，佢個善根。他食着虧了，所以這個是伊叫境界經講頭一項人做好嘅人上加這沙大嘅境界，無愛做好上加這塗骹嘅沙，這個頭一項。了第二項講，大啲地獄禽獸餓鬼，加這妖精妖怪嘅所在，滿大雜。相比大家死了，我要希望要來出世做人，本是上甲這個沙大啲我境界安尼哦。
伊人大啲苦嘅所在了，死了各还再出世，啊一个地狱死了，各出世个一个地狱，为出世做恶鬼了，恶鬼了落地狱，地狱了个做恶鬼，恶鬼了个禽兽，禽兽了个做妖精妖怪，妖精妖怪个落地狱，渐渐大啲相平，所以这个人啲失败啲这个死嘅苦嘅所在，要来希望个要来出世做人，本是上甲一个刷大啲话增加呢。第三项伊讲 ，those repeated born with apaya bumi innumerable like the dust， 大啲话笑，真正这众生渐渐大啲暗嘅所在，未吞起来就是会使讲啊，这个主生嘅时，了伊人落地嘅个吞啊，无机会吞起来。这个本是真正这相干我这个。刷大啲话正格每人咧啊！你想涂卡刷呢些，了有机会大啲一定要起来看出世做人，上加一个刷大啲话正格安尼啊！所以真正济多人看，有个人啊，把你机会看做事做人，因为一大啲地狱开久了，一扎嘢地狱嘅显出来，你看。伊做嘢规款出来啊，几粒红人咩拍物件，那是无欢喜啦，无欢喜，摕嗰啲物件来踢，嗰啲物件无做伊，心乱咧，拿啲物件来踢，有时踢那只 engine 啦、摩托车啦、摩托赛车啦，一踢，即无名去踢做咩？唔是嗰啲物件唔对，伊心唔对，他们属于做安尼，像小嘅人。伊本正是大啲地狱，他们真正歹红人要还手，你做着我一下，我做着你，我要办你签，日暝渐渐要报仇要还手，所以一扎一地狱嘅显出来。你都看，有个人有啦，一般是趁来出世做恶鬼，啊恶鬼啦，把你起来，趁出世做人，也出世做人。因为伊大啲做恶鬼太久了，伊扎嘢恶鬼嘅款啊，看到物件原本喂，你看伊规拖，啊了捡只物件，伊食要食伊捡，有当时食甲就饱了，伊个少啲盐就一碗唔甘迄个，因为虾米事？大啲这做恶鬼嘅是贪喂，因为向边偷贪，第一起贪就是啲食物件。所以人贪收在食物件，300块有个人讲，3个了个唔甘愿迄个，有个真正来咯，我听到一个查某讲，伊逐项收啲乌金的tiền收到买来300个，伊摕有个物件来食，虾米属于安尼啊？伊大啲一个所在，伊所食物件是发了臭了，通啊伊垃圾迄个物件较好食，芳清，伊无虾米好食，所以炸一个。无几个形来，所以有人看囡仔细汉来出世，你看有时你甲伊讨物件，卖好，伊若是好的物件，你看囡仔讨物件以后，你甲伊讨随互你会真正少，较济是贪的，所以还手这个贪心。妄想真正济，这妄想有诶做牛做马做虾米做戆起来出世做人，一扎嘢行，嗰啲禽兽嘅行，讲摸下济是无耻济，所以来出世你看这些行乱做乱虾米，来讲世字，伊无惊，唔知半行，这就是一扎嘅行来。落来不到讲，Kaccapa Sutta。看那个扎巴苏达，佛这条经有讲，你知无啊？一个人今日若是来出世做人，未来伊若是讲，因为死了，伊去出世做禽兽，还是恶鬼，还是地狱，还是阿修罗，伊失败，搁要希望伊搁要来起来出世做人，是真正坎坷了。这个。安怎坎坷？所以讲互伊非常听。Because 像甲一只青眉牛，脑里目睭青眉，了你tìm一个牛大大啲大海，唔是讲平冷嘅海，ocean 大海，tìm条
有你姑前面去山手，不管是起来，大家都去动着去一支茶，会摊煮着未？你看地嗰是较济，地较少过水，水的面较济，所以因为只美古讲啊，去知啊，这ocean这大海安尼大，要搁这个前面姑要来去动着这个帮起来啊，是真正艰苦拄着。了武大讲，这个啊，嗰是赢100回艰苦，1000回艰苦。是一个人失败了出事做一个苦的所在，要被希望不断对起来出事做人。1000过较艰苦过一个青内姑起来去动着这支茶。咱来查看，安怎这个若是落了失败了，安怎样安尼凄惨讲要来？嗰边来出事做人，安怎安尼艰苦？因为咱若是即时是人，咱的心本是人的心 ，mind human mind， 人的心伊较有智慧，较会想，较会想讲套路。伊若是出事做恶鬼，伊无别项，伊渐渐升地，渐渐不足，多少就是什么？情是无欢喜心，是真正上。所以第一你看，伊人无别项，无想讲，哎呀，你大到我隔壁啊，凊彩了，你做着我 sorry 啊，不要紧啊，不要紧。咱人啊，有当时你好话解啊，这 sorry 啊，我忘着你啊，唔通啊，你唔通生气。人的心安怎歹不落，你会晓讲啊，这啊白，真正 sorry 啊，无。我包你淡薄水，互你去食淡薄啊，食淡薄水茶水啊，无话你10块你见咧。有物件做喺心内，但比第一无。你做着我一项，你打着我一项，我要用脚打你10项，10刀。你摇着我一项，无标之摇，伊人要摇到算你10刀。伊人垃圾有报酬，报酬嗰边。报酬个甜甜，话你伊只讲把阿弟人我做个伊哈安尼啊，所以你人若是想法，你人若是安尼款的心，若是人做路了未看破，未咧讲，一晚未困咁样想，伊做啊，今日切，我要做伊10个，但是我要做，我要听看，足音声，人坐时要互伊小声伊甜甜，要恶毒。爱想安尼，我讲叫你把你地热起来 ，and then 有当时无讲叫你伫这边参唔着人，你唔着人咁样，你看人安尼伫做，你就对，但是你对就安尼看嚟行，你本是要落到对，所以真正济人来出事，伊啲会起来，会底把你再起来。起来了啊！伊会早伊很有啲，你来看，这款的人，你就讲来听经，伊惊，伊咪听。伊讲唔知上帝好，戆做无事，但是这个是戆笑。这边啊，佛经有讲啊，人啊，那是就要忙要出啊，然后讲看下，安尼一个人来听经，然后上边有一支铁。然后我讲啊，人啊要出就要动这个铁才会使对，才有平安。然后这边有2种的人，一种的人再讲迄个铁是真正热，一走一出未着烧。迄个戆的人唔知半项，讲就妄呀，妄扑怕个了，烧个了。所以这个心里这个批评就是讲啊。戆的人就吞较忝，所以听经了再讲这个唔通做，但是有当时叫伊讲唔通做，伊本爱做，因为伊关系心加减做，但是伊啲做的点声，伊靠达不力淡薄，然垃圾爱做，想讲一个查某是别人的某，本是爱伊，了伊本是爱人。
但係時下伊唔通啊落地嘅，特別唔要緊嚇。無人知，你知我知啊，所以我無頭體，你要學我要學你，唔要緊。即係伊有哪做，有哪答力，嗰個戇做誒，追做誒啊，嗰個是真正強。所以即係咁解啊，因為隻人就失敗了，伊嘅思想落啲所在唔好嘅所在。因為人嘅心本變，地嘅嘅心，因為出世做禽獸，一啲禽獸嘅心，你唔信你看，大家嘅人都唔會講，若是要死啊，我大故事大陸本處，大家要死，阿伯，如果愛出世做咩解？啊，若是為我講愛出世做人喎，大家人講我要出世做人就對，但係一個人若是死了，伊去出世做豬。要死嘅是，豬，你要去出世做咩？我愛豬就對了。蝦米事？伊嘅mind就是豬嘅 mind 了，無下無痴。你每看蝦米事豬好，伊無看到人要睇，伊講咗話我真爽做豬，你唔使去看食，坐掂困了起來長氣，唔使驚去長氣房，你開了你卡開掉了。錯，真正爽，困起了，起來食了，困，我食，做人歹命，就去貪食，就去下面個想看，真正凄慘做人貪食的時，就受人的氣，頭家好的不要緊，頭家歹的對來好，那對來有時決心過來抓啲厝過來是個紅毛無平，就成個亂。非常亂，厝個亂，未來調更時較好啊。因為他那個就失敗了啊。你佛經嘅再來講，你對水流，大啲山嘅水直直流，落去個大海，入過大海了，佢要來找港，要拔起，要掃起來，佢來過起來，是真正苦工。所以人一個失敗，就是想講一船流去個大海了。大海了，佢要吹着這條江了要慢慢的一直過，所以苦工是真正多。人若是離開世間了啊，去這條路5條路呢？這個5條路就是安尼，頭一條路，伊希望講，我個要出世，大人演出世過。這個叫把握當下，真正唔敢脫離。你唔會真正濟人啊！看，如果愛出事喎，出事做蝦米？本來愛出事，天頂我愛啦。但是你做人啊，但是嗰啲，辦我買啦。你喺度搞，特別是你暑假是冇？唔是你暑假，最主要暑假，把你教講。天公嘅暑假 ，God 嘅暑假，印度教講 Brahma 嘅暑假，台灣天王嘅暑假，特別我時時教你講，布達講最主要嘅暑假，因果嘅暑假，因果拖入去頂面，因果拖入落地嘅，因果拖入去出世，所以你看，咁樣攏總是，這個是一條路，就是叫做普陀迦那迦地，普陀迦那迦地就是平常人嘅路。這條路啊，我講你聽是真正大條，人愛行這條路，人真正來咯，越老越愛行。你在正啲擺咯，我唔係，正錢我唔係，所以越無人愛行，越無人行，伊人就唔愛行。所以這條路叫做普陀迦那迦地，普陀迦那是咩？平常人，迦地是。夜路，這條路，人流着，起來，未停，日暝半暝，你蝦米事？達人追個蝦米？追個4項，頭一項達人追個蝦米？肉緊嘅享受。目睭有，你解講啊？
我乌了目睭啊起来好无？妈哟，我目睭是要看物件，看咩物件？大家你我带你去看草地爱无？嘿，妈哟，我是要看查甫水水哦，查某哥我要看查甫烟斗哦。目睭是安尼呀，无别项，就会吹这个水的物件。然后我去supermarket要看咩？水水的布，文大布爱哦，嘿，水人啊，衣柜。目睭是要看水水的物件 ，new design， 甲了，只要要听，伊的话好听的话，查甫你要听查甫，啊，我现在有一个听了就无一个啦。我的声，我的心肝本可以摇去。查甫你大少吧？哦，一个 gentleman 你看伊声，真啊暗，真啊在，就 like a human，哦，欢喜爱听，所以拢总注意甲这个肉筋的物件，吹，大家人爱咩啊？我这个杜菜剔就放去食的无？切杜菜那种咩？咬咧杜菜要都袂使，我要食好好。这个肉筋的物件，无人爱放迄个。特别武大讲下面，这个肉筋的物件，正是鸟出毒。特别我看你看这个某某的赛道以来到底第三的安讲，这个肉筋的物件是 danger 冒险。我是讲鸟出毒跟冒险差不多。你鸟出毒看了水入去扑过去未出来了，未出来无通走。特别无通走的人哦，真正济咱人啊。关系就关了，垃圾爽啊，无关阮无未爽呀。这关什么啊？所以你看有一个人啊是着了，大啲鸟出毒啊，外面鸟出毒有鸟出无水水的，有看只有声有 radio TV 有，拢种门窗独啊有，伊讲哇，这个是 paradise 天顶，这落世界本无安尼爽，这个真正爽。肉筋白掉，就白掉了啊！啊，你这个肉筋爱，唔敢脱离这肉筋，你这边伊是叫做执着，无放迄个，无放迄个，这个物件无永远。伊爱这个查某，伊爱这个教会，伊爱这个拢种物件，无永远。想讲啦，伊想甲这个查某安尼水。所以买这个查某，土死，因为伊爱这个查某，才加配个查某讲啊个，你饲我卖啊，我若是教你，你话因我要做咧，包你饲我卖，我甲搭 cosmetic 一个月5000块，你钱佬就借，我钱佬借啦，你唔使惊啦，唔使去买啦，去仔钱佬800块。cosmetic 本无够，所以这边啊，因为爱的物件，伊来乱做，伊来乱做，未来这个物件未交给伊，所以伊未交给伊，你爱唔敢脱离，伊就听暗路，就glass本做，拍枪本做，喊你本做，也不要紧，地击听太伊了，地击名人我往下变啦。真正借刀就人拍枪的人啊，都未走。特别人相信讲，唔要紧啦，学10块了就无了啊。所以这个物件是叫做妄想，第二项的妄想，4项干嘛讲？头一项肉筋的物件，白路人掉，你爱的物件，你就要出行动，你出行动，你所做的行动是唔对的物件，唔对的物件了怎么样？爱落地极了，未走了，你落到一刀呢，水百千刀，直接接落来，这是第2项就了，是安尼啊。这个不要紧啊，我若是做唔对啊，我入这个9号10号然了，连落往呢咧切迄个，无人知，天知地知，伊讲伊切迄个。所以这个物件就是叫做妄想，第2项人罪甲这个，因为大家人爱做恶，因为要收这个肉筋的享受的物件，伊就做恶。伊若是讲有满足心，哎呀，我有无了不要紧，我无看，
有通食伊食好，无通食伊本无够了，伊也无针白讲要买3块，有当一半时3年尾我带伊去 supermarket 买淡薄安尼，你看伊满足，这是快乐。但是伊伫注意点声，伊无看到安尼款的物件，伊无看到讲即个物件安尼是满足，是真快乐，真 peaceful， 啊无话讲 peaceful 平安。但是伊点声要找外面的物件，愈济行愈好。其实愈济行是愈骨肚愈济食，若是愈少，若是一只骨肚两只骨肚，无要紧，第一边了，迄个骨肚食饱了，困了，这20只，你第一到2只食了，搁19只无通食，过伫假咯。所以愈济行愈苦，所以人看有个查某出来行的是一摆，所是叮铃亮亮，叮铃亮亮，愈济所是愈大苦 ，attachment 愈济。所以第2项的白之人的做咱注意，就是啥讲，正 wrong belief。不要紧啦，做啦，做了他等下上街啊，听苏安老讲人的凄惨惊咩？伊这边啊，听讲10块钱可以，互你做细只脚，伊讲死了时你还去观察，任何往内路被这个伊讲，那他们这个 wrong belief 呀，讲是真啊多。第3项，人相信啥物啊？做 rites and ceremonies 啊，等人话上是礼。做这个礼数拜礼，所以们你该要做轻轻锵锵、动动锵锵咁样做了呢，看来看去，然后回想讲我用卡插咧下面，入去敲咧新闻出来，你清定了，有个人啊，真正搞啊，伊下啲200去做工地去写大字，这个无人出事，啲道路清定了。最在无人在，这个我是捌看到，伊人下200，我讲虾米200？伊讲这个人出事伫大陆了。那就物件人，我爱人看了，哇，开这个10几千大陆，我嘛出事伫大陆。他等你去看望的时候，哇，你电我到海啊，挂死啊！干嘛你回想讲出事伫市政前堂咧，他来看望讲到底这大海伫挂死。乱做 rites and ceremonies， 咁了唔对咯。迷信的人就有相信这个物件，所以人注意。但系有个人我知有个老人，拜佛20-30年，伊个甲伊讲讲，这个本做啦，这个来无谈，这个会谈，这个来无，这个会谈，这个本会谈，哭下好，所以。做教本做，这个教本做，那个教本做，新都教本做，拢种啊，对伫大陆谈，未死本谈，死几顶大了半个伫谈，这个我本爱，那个我本爱。安尼款的人是人好老，是讲说话拢卖老呢，那是要老哎呀，安弟啊，你无做这个，无做袂使，干那我好你这个啊，我凊彩凊掉，他们家做讲啦，你请这个假。你食一个那个死的时，看到一团了。人相信，看到真啊多。因为不大讲，人注意嗰些事项，若紧的享受，相信无着咯。第3项 ，rites and ceremonies， 铃铃亮亮，隆隆叮咚锵，咚咚锵。这了做越老咗，哇！这做，你捌看哦，人死啊！我捌看一个。人死，街路摩托车未过，才做倒酒去啊！动唱，清，放花名2-3种，人complain未开。啊，捌有人讲，哇，这个是啥物啊？这是叫做八仙过海啊！八仙过海，他那就是这个柴壳带去过这个海，去天顶的海啊！啊，这个叫了 rites and ceremony， 就列第3项，第4项较深。第4项拢总着了，我，这个是真神才看到，有人看，我看到，实在人讲，你还没看到，我目睭看到，你目睭未看到诶，你人无相信，目睭看未到，若是目睭看到，你看。
目睭为人死了，目睭开开，了你问，阿伯，你看着无？阿伯袂讲话，伊袂看着，人讲死了但就袂看啦。来话是，你人困的时目睭搁开开，阿伯，干嘛无人过？你看着无？阿咪，唔知看，咱他妈个目睭开开啊，我都无看着，这目睭看袂着。人讲，伊困人咗，唔是看袂着咯。困看袂着，咱看无困的时，目睭开开，了你面伫想我，特别你心肝伫想别项，就买 television 后面啊，这个我看第3出、第4出，特别你目睭伫看啲书玩了TV，特别第4集，了接落来，这个 heroine 安怎样唔知啊？哎呀，这超人啊，呢？这个，你看着无？无啦，我无看啦。你目睭伫开在车行过你面前，你咧专心无？所以你这边你看，我看着是无影的。正，我的目睭看着，你的目睭未看着。目睭就各在3项刀卡手伊目睭才看着。这个3项是啥物？爱有光，爱有迄个物件带伫面前。爱有目睭有物件有2项，光有第三项了，第4项爱专心。但嘛目睭开，你伫专心甲你专心甲你 TV 的 program， 名伫墙间无日，伊伫想伫很平的，了突然唔对，听话下听话，所以半听半无听，半听半无听。伫这边你看。是这个4项情形浮起来，看到的情形，看到的情形，人讲我看到，那是看到的情形，讲我卖看，那是讲有影你卖看，这面我会控制，这面有影是我看到，我卖看，我爱看，我卖看是我的事觉，不是你的事觉。这个情形有看到去了，这情形无看到无。所以这个你看到正无我无你，这个就是第4条的罪，正是无我。杀该这叫做阿德里，这我是正是无影，正是情形 condition。所以这边是平常人的路。伊人渐叫做家己叫做普通人家己，普通人是平常人的路。伊人真正流热，这肉紧的享受。路边路是真正这项，即咁了啲杂烂，做咱罪，咱罪国嘅3项4项噶了。睇下我哋讲，嗰第2条路是叫做阿里亚家己，阿里亚家己是啥物？阿里亚就是成功了嘅人，结善了。做善了的人，伊坐甲参拜，伊看着啥物？实在众生是一个名，甲一个色。白话讲，一个香菇，甲一个心。伊看着香菇，即个物 saying that arising disappearing，伊看着无常。你嗰啲坐尾来，伊会看着。正100%的无我无你，袂使来想的，伊互你明知讲世间无我无你，这个就是伊谈着一个罗汉，就谈着一个罗汉了啊！伊就是上个叫做from佛之起，伊就是行的路是阿里亚家己，阿里亚家己是叫做。阿里亚就是想讲有谈了一个罗汉起了的人，1个、2个、3个、4个的人，伊路行是安尼路了，伊叫伊做恶，伊未做恶了，了伊看到正无我无你，所以物件有当时若是讲你每看这个就叫物件是我的，你要用摕去用，若是平常人，这是就叫物件我的，你要做咩？你动作我拍你，常伊人谈了的人，伊人无常了，伊人做的工课、做的行动，未落地极了，
这就是叫做阿里亚的阿里亚格底了，伊人行的路，个个七道呢，伊人们脱离这个苦海了。然后伊人做物件，按照伊人的路无相，伊人的路啊，伊人那是害伊人的心肝，我白日要出事啊，大地大陆，伊来希望讲我白日要出事做人，伊会贪做人。我那伊也希望讲我要出事天顶会，但是路人那是讲平常人也未看到伊过路行，你下心肝讲我要去出事天顶，我要去出事天顶，唔是你的事噶，是这个事噶，因果的事噶，因果你常常去做恶，你要叫因果斗下手传我去天顶啦，你好你斗下手啊啦，我好你食攞只做拄啦。唔是哦，因果唔是物件，唔是人哦，伊无啊真正fair。伊阮有时红光做唔到，伊拖红光落来，伊无留面的。你看前下句话讲，魔王第6年的天顶，伊做红光，较大过天光真正济，伊做唔到，安尼咩事？伊看一个回想了，伊家己唔敢做，伊入一个囡仔，入一个囡仔，想讲迄个囡仔入鬼。特别人讲入鬼，这个入红光，那这囡仔在这马拉入去了呢，也一个大叉拍了头，那个回想的头壳，拍个老血个回想死 ，and then 甲古山大哭，我头去看，马拉，你去做啥物物件？这个马拉呢，你红光噗落，无间地狱，你看，这个坏咯。因果坏咯，唔是不大坏咯。人未晓人讲不大做去做咯，不大无安尼款样。马啦，就是做啥物物件，噗，水落地狱。人讲唔是地狱，100几个地狱，第一惨的地狱就叫做无间地狱。无间 is no timeless， 24点钟去受苦，但一大地下面红光安尼管。较关过天光本因果无甲你留情，伊拖落来。平常人那是离开世间，像个一粒牙打了，你敢甲你牙讲牙哦牙，大龙啊，唔通夹老落把肚啊，是夹老落，后面夹老落，就是变好好啦，我出一粒皮蛋，你来夹老水真好 ，like a fall of a coconut。平常人，安尼虾米事？未稳啊！你听我讲啊，我吃经了啊，我听苏万老讲啊，要经开讲声笑好好。你伫笑啦，苏万老教经南无大萨巴嘎瓦多阿拉哈多的，这是靠做啊呢，伊做我切，我要做10个，伊做我切10个，切10个，切10个，砰切10个，你切10个的，地狱呀！唔是你自家 automatic 主动来，而你关系心。万事一路来是怎样要报仇心浮起来了。万寿大日就想要报仇，你这边人讲啊，丢胡，特别来啊，我要爱好回想家下面，家己来了，唔使想，automatic 主动一来，正好大夫，啊，你去问嘛，这帮有较好啊，欢喜我笑啊，我请我较好了啊，你看伊靠来，阿妈去来食，噗一对开了，是这样。automatic 主动诶，唔是讲我要来笑好好，我要来咧，你被 control because the mind is energy， 一直无力了。uncontrollable like a coconut， but 那是做弹就一个路行了诶啊！伊像个一个鸟呢，大雕咧树长顶，了也是徛到咧牙，这牙夹老扑，也是讲这弯夹老，伊徛到弯，然后弯来指。伊未拔到上个也砰一本头壳破一无，而你只要有识，就换只家老呢，伊用背去把你换，所以一个人那是一点点去做好，了要谈到阿里啊，谈到一个罗汉了，伊上个一只鸟呢，大啲咧换起，一背去把你换，未想到伊，所以这个叫做阿里啊嘎底就是讲啊。谈了一个罗汉，了伊暑假，有伊暑假，我要去大陆，我要出去做虾米？
你看真正济个了，人系经个内面，伊人自己做好，自己做好了，系完啊，落过我要出事嘅事，安怎样，安怎样啊？所以这个叫阿里亚家己。那他那咱来问看，什么是叫做阿里亚？阿里亚，阿里亚，我不晓听。这人那是济善，济到未来也看到，拢总无常，苦无我。最要紧你要看到无常，无常，成日，成日，成日。未来一直关，一直关看，哎呀，什么物件成日是苦，安尼一直关。生啊无常苦，无常苦，噗一看到正正无我，头一刀一看到一生一过罗汉，这生一过罗汉安怎样？你安怎样？伊清差甲平常人安怎样？清差是安尼，伊大啲嘅心嘅位，这个我见无了，我见什么呀？我这个我，安尼看到正正这个人。无这个我，正正是心甲物质，心甲物质。安，伊就破到这个破就是写这个叫做我见，哈咪看哈咪好破到这我见，安尼这个我见，伊叫我前几捌讲一条经，有一日忽看到这个人伫受苦刑，然后不但问。你修咗久了，安尼可行？我修正20年了。你的目的是虾米？我目的我修这可行是消灭我的苦，我故事做唔到消灭。他那个修20年，你越济消灭了，我唔知。แล้วชุนเอาไป消灭的越济，我唔知。แล้ว你唔知了，安尼讲讲对要做虾米？老是安尼，济甲你谈着一个罗汉了，你。我见破了，这个我见啊，像啊一个桶大桶，底故是咱做恶的物件，功德拢总底底上边，底底有个桶，而这个桶啊，是唔是正正是无物件，伊对你一时一时去，而会叫我捌讲啊，达人啊，大体这心啊，前一次卖呢，真正邪恶啊未识。识一粒人落地嘅真正济，达人，伊本上万诺本有，你人唔通想讲伊真正清气，有真正物件，特别那是成功一粒浮起来呢，落地嘅了。特别所以不得讲，咱嘅责任是啥样？借甲破一个我，就破到一个我啊，故事。啲做惡嘅物件，啷總流到，而你啱啱做，佢哋坑啲啲這個惡嘅因果破了，破了呢未得流起㗎，而你故事咱做惡，咱嘅原因啱啱做惡，而你咱嘅做惡見上，而叫我正下古白講，那是惡見真正上，伊做嘅惡行為是真正惡，惡見那是直直照上去我阿莫話講依個，因為依個那是直直無。一做嘅工课無安尼惡毒，因為伊個真正上，伊個就是在我見我，你看衰我，人小拍阿咪，這個我見，人偷聽物件咪我見，他們屬於偷聽，我覺得有咧，我袂，伊有嘅人應該好啊，伊無好我拍傷咧，我甲擼我，實在無我無擼，所以嚟看到一個羅漢冇得講三項脫離啲嘅心了無了。我見，這個 rites and ceremony， 像大媽話講禮拜啦，咪，你叫這個人一看到一個羅漢了講，我嚟看望你好無？唔係，我做功德好你好無？唔係，伊這個 rites and ceremonies 無了，而你再講死了，你安怎做啊？我無拍插，我去我落。所以這個就是第二項一拍話，就是這個 rites and ceremonies， 成人話唔使講，係咪唔使禮拜啊？像是喎，大家禮啦拜啦，這個做這個做，真一謝咱成人哦，真一謝，唔使講哦，舊年本一謝啊，你帶來我帶去，你帶來我帶去，你無係紅紙講，係咪是無紅紙？你若是未記紅紙變咗，紅紙係白紙，哈，要死啊啦！你看紅水啦係白紙。但你變起來，人說：哎呀，唔是啦，我就風吹啦。
但当这个了拢总无了，六项，第三项，心佛活正，真正在了，不得讲未走了。看那大人，你人想讲，你人真正稳啊！你人讲，我拜佛30年哦，未啦！你要叫我去，你要叫我讲去新北的教堂 ，especially 少年家。一般的少年讲讲，未啦！我看那阿弥达嘛，我本在论中经，我本在看那你要叫我讲啊，去上新北的教会啊！啊，唔通讲大话，他顶去新加坡一个查某水水的来 ，Hello 你，然后你要你教人了阿妹 ，If you want to maybe I'm a Christian， 你来 Christian 啦，无理生绑一边了，我爱你啦，无在，你唔通讲啊，你人想在啊，因为安迪个了无在，安怎无在啊？无病是不要紧，有病是在那做。哎呀，错了，安怎做？就惊你去问啊，下完啊，你天公，我在讲何的？要惊大壮啊，去问下面啊，拿刀讲大伯讲土地讲还没空到啦，下完大龙啊，好爱马克讲何你了，就是好了，你阿个，嗰啲人啊，自己拜，特别讲啊拜佛咯。嗰啲是虾米啊？不相信因果，去了惊了，像个人跳讲了，虾米物件有，发到了讲了，虾米物件分杀了，所以有人真正假相信讲，我知了。不能try不能tahu. Satu hari try tengok walau orang tahu ada siapa pensi aku kami di hewan lah. Kami hukum berapa lah? Batu kau mengheki dia berapa? Jadi sisi bo相信engkau bo相信佛法正，那是看到一个咯，看到对做一没做了，一在将去这个pensi对家落来对因果来，俺将去我们要做。看咩？我在外人勤苦，保持好啊，做好啊。那有见到呐，妈妈呐，我做这个当官好咯，啊好，你去叫几来回上来，我要听经了呐，我看啊，这个当官啊，万地都能接受接受，一直去做，你一趟一直做，要情形变。情形变人讲 condition 变，有时伊做好诶扶起来，救着伊了。这个是相信佛法正，这个路就是不大界咯。所以到这边我为止，嘛过了后礼拜我去刷落，安怎要继续做好，啊，咱一步一步咱知啦。所以看下这个咱看。所以咱来回想，这差不多1点钟，咱来回想啊。咁咱过一头1点钟，有个人会接，拄好，过就去接过一个，了有个人较济伊来一个接，然后无了看看啊。所以咱来回想，会记得顶个礼拜我讲做虾米好想，甲咱的亲像5月离开世间了诶，所以咱来回想，互咱亲像个会打一当咩呀啲人好度。Sukita hontunya tayo idang menya tinang hotu Sukita hontunya tayo idang menya tinang hotu Sukita hontunya tayo itawakta sa amhehi sambatang punya sampadang Sabe dewa, sabe satta, sabe buddha, anumodanto, sabba sampati siddhya, sadhu. Bhavatu sabba mangalang rakkantu sabba dewata, sabba buddhanu bhavena sada sothi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakkantu sabba dewata, Sabba dhammanu bhavena sada sothi bhavantu te Bhavatu sabba mangalang rakkantu sabba devata
สัพพสังฆานุภาเวนะสดาสุทธิภวันตุเตตุงกิลองช่องพิงอันIsman ini baca jiwa cerita paling Eropa jiwa cerita perwajah cerita uposan saya ikan nabi kalian kami tahu pasaya ni siapa yang di kuman ya wali cara cawara cawa pramanawa kahapde kuwa tu dengan jiwa cerita pada penaya ini cerita pada jiwa cerita perwajah kita nama tu jiwa acha dehiti so jesu so tamsu bahasa kami dua ibang cerita ko pantai Isman tahu kita cerita pada apa tang ketika atau cuma cerita pada kita tapi guna so rumah segini jangan so maya auso jiwa cerita pada mereka nak jiwa so maya tadi kan maka ada nak pujian deso jesu so tamsu ibang saya Ati tanah cuma tahu ko jiwa jiwa tekaro jiwa jiwa piku piku na jiwa tekaro ni si tapo arami bawa upas bawa eso uso piku na jiwa tekaro deso jesu so orang jiwa jarang saja bawa tambiku bahasa kami dua ibang saya yang ko pantai semua Wajib sekarang ni sisi ni so ngajak pesan kepada yang mangkale na jiwa na tang aja tidak jiwa jiwa tu gue tu guna wajib sekaro ubasan kami terwadi ketika tu jodoh saposa le tapo atau meagu jiwa na tu ketika tu jodoh saya manau sahaya manau tang jiwa na pribata ya ejang salam mau sini bahasa ya dalam katung mencakatung jatuh perdu hipotena udisa depan jatuh katung mencakatung jatuh perdu hipotorisa tidak sama notan jiwa pribata ya sidang salam aja ini bahasa ya atau aja berbuat cuma manotan jiwa pribata ini siapa dia ini dia notan pribata ya tak satu dia pedang petang tetap sama wakat sang to apa tabo yang to tum he sama to budi tacu je tak pedang ini tanah tanah tak guna kaji asal anu bod dia jangan tak semua to kamu masih dia yang tak terpahami dia berwaktu bertemu Yo nabi gopo siyo mesti kan sa tangkara pa ini coba cidiang yo nabi gopo takara kana ila kalau mana sa tangkara pa ini coba cidiang no nabi una sa tangkara ya manen sabe patatu takala kana ila kalau mana ara tawa tadi ya ota tanah cetu tang ko ya na ana ta jadi ku sabe pakai tu takala kana ila kalau mana tadi yang ota tanah cetu tang ko ya nang no sa tangkara pa ini coba cidiang Nawang manati unasa tentang kala pedu baca pasang tadi dapat oleh nacica nawasa nang tangsa tentang saji dua anyang nawang sa tentang kala payahnya telah digusung pedian si wajib diang misi tanasa pertama nabi nasara yang manina pura nasan tata tata mata suka tahu taki ata tapatu bakalan ayah anak aje gupulan nasan tata tata mata suka tahu wisdi nawang misi tanasa tentang kala payah ini wajib diang si tuno penewa atas nama kapati panas ila kalau mani upaya yang akan kami nabi punali tabani peti hetwa si yojana barang sahata tabani sedhe lagi tahu je tunhala ya asal di hari ini siapa jadi yang jawana jadi kaya piguni ya era karoma itu apa ibarat apa ya wes apa ibarat siapa jadi yang jawana busa taruh pada tanggungan wa upana ya upani kita merati ya ini siapa jadi yang jawana punana pakar kata rupiah sang wala sama baca ini siapa jadi yang jawaban berguna patara tang kaya wis yang sama baca ini siapa jadi yang posisi foto dia dasar apa nama cerita waktu saya dapat tang pisang itu ni siapa jadi yang jawaban aku pun pandai saya nak pakai nanya no patang jata apa ini siapa jadi yang tidak pina so atau video perisa ya ini saya jawab jawab cara satu video perisa ya kata pati yang toso cara satu no kata boya itu atau ya wape terang cara itu boti ayang tak sah amisi Yani ko bana tani gilana nabi pu nang pedesa yani yani te socani so yati tapi nawa di tang tira murufa ni tang tani petik sewa setah permasa di kare kamari punji sapa dan dari tamu itu ni simbati tiang maso di kimana nanti di nawa di sati di orang pedia sapa maso di so kimana kan wati tabang oleh di maso di kimana di wasi sati di orang pedia saya oleh nama maso di kimana tadi wana wasa ini simbati tiang Yo benar piku-piku suasa mangki bantar waktu itu anda penauci hebatnya sampai ini siapa yang mana usaha mangkukang dia pewate punya perbuatan terbaik hiji orang apa ini siapa yang piku menyelari tanya repogang petiwa petani watan terbaik hiji orang apa ya tak terkeso piku pupe pewarita tanah baik upasan kami wajib dari kapang mencaya Idang ko ako jiwa lamang usi saja di ayat tanda kalau sahabat tanda apa tanda so suwa ji tanda suri tanda suwi tanda kalau sahabat wana mang bayar itu mata nanti mata anu percaya mati wajib so itu atau bagi mata anu percaya anu betul kita mata mata ini yang baji yang sekarang nakalan ketika tema itu mesti guna guna asyik ulang upaya aja pemanya mana nabi guna pe tabang pikir wajib wajib lah kalau sama yang kita tabang atau jadi supaya ini yang baji yang Uwa tangko pada ketika pun nama jani pun tani era nikah ni nasana nikah sehingga dalam tani seperti piani desa lu peso piku se nasane itu gelanto akan memenuhi nanti beranaknya sekarang ada kalian ini bayar dia jatah sapi nopo ciphe buat yo se nanti boleh nampu puasa ya cara tak lama teh nanti nanti boleh nampu puasa tidak pandai tahu saya sehingga puasa ya ni terus seperti yang diambil yang Siapa nak bicara tentang hitang lapang pergi tentang atau nak nama jenis yang pati diang atau kota tio kita koi mentoting ke ada siapa dia mata tayang dia bicara kita pada itu sah
ตุติยมปิวิชัมจักจิตาปริสุทธาตติยมปิวิชัมจักจิตาปริสุทธาปริเดชายมโตตตมาตุนหิเอวเมตังธาริยามิอิเมโกปนัยมันโตตเวนวุติปาจิติยธรรมาวเดสังอาคาจันติสัมปชานุสาวาเรปาจิติยโอมัสสวาเรปาจิติปิกุเปสุเยปาจิติยโยมนาตุกุนุสัพพนัมปะโตสมังวาจายปาจิติยโยมนาตุกุนุสัพพเนนะอุตริขเวตาติตังสะสยังกะเปปาจิติยโยมนาตุมารุกามะกหาสยังกะเปปาจิติยโยมนาตุมารุกามะสะอุตริขปัญจวาหิธรรมังเดตยะญตระวิญญาณปะเลตุเอเกหะปาจิติยโยมนาตุกุนุสัพพนัสสะอุตริมนุสสมะโลจภูตนิปาจิติยโยมนาตุกุปิกุสะTusul lama pati yang pesan panna saarose yang nyetara piku semetia pacit yang jawaban piku pesawing kana kana pai pacit yang muta warwako petemo puta kama pata pia taya pacit yang anjawara kewe seke pacit yang ucapan ke yang ke pacit yang jawaban pusa ika mancang wapisang wapisi wapacang wa asoka se sandarit bawa sundara pedwa wa tangpa kumatone utayana utara paya ana busang wa pacit yang jawaban pusa kiye hare sayang Santri dua bawa suntara dua batang perkamatone Utrayana Asra Paya Ana Pusang Okade Pati yang jawaban itu sang jeha reka nampu perkataan itu nubat satu yang bayaya tasam batu kuwi tetiso bakumi tetipi etade paceng garis tawananya ananya Pati yang jawaban itu peto anak kamno sang yang hara dikasaikan dikata paya Pati yang jawaban itu sang jeha re upari weha sakoti yang anggota pada kamacam wapitang wa afiniti thayawa apari percaya Pati yang Mahalakama Pivina Viharan Karyamani Nayawa Savala Kota Kalasamanaya Aloka Santibri Kamaya Twitisana Sapriya Apa Alite Visena Tisa Tapana Rote Apa Halite Pitito Tita Pati Kenja Berusana Tapanakan Utang Tinawa Metikan Wasin Jaga Sinca Paiwa Pati yang Puna Samua Kotu Dio Yo Pana Dua Sama Topi Kunia Over the Pati dan Sama Topi Piku Atangate Surya Pikunia Over the Pati yang Jabana Piku Puno Pati yang Upasan Kami Topi Kunia Usaya Anya Tatunya Pati yang Samjo Gilana Hoti Pikni yang Tata Samjo Yabana Ewang Wadaya Amit He Topi Pikunia Over dan Didi Pati yang Jabana Kunia Kaya Pikuni Ya Jirang Sayanya Terapa Ada Pati yang Jabana Kunia Kaya Pikuni Ya Jirang Sipaya Sipawa Jawa Pati yang Jabana Piku Pikunia Sering Sungutaya Tata nama kami percaya anak itu kaman terampi ingat tersenja wajib yang sama yo tata sama dia hot makosa tengah sama dosa periwio yang tata sama juga mana cukup kunia tadi sang widaya karena bang apiru saya tak terniwa atau kami wanjat tertiri antara aja paciri yang jauh nucana aku dunia peti paciri amper batang pucaya anda terpukai di sama lapa paciri yang mana cukup kunia sering ego kaya hon satang kami paciri yang awat kota dia ajilan napi naik eko awak sebab bindo pun kita foto paciri itu pun paciri tingkar pocene ingat tersenja paciri